Miam kita mukta ngasi ki topik Tamba Ngamdaba National Highway haibusudani madudi National Highway maruina Imphal Dimapur lambi adugo National Highway da haiju haraga amana National Highway number akoi ki 37 Imphal Jiribam lambi hoi khara Tamba Ngamdaba se maruina animak se dum Tamba di ngamakte tawdo hojiki oina National Highway number 2 Imphal Dimapur lambi simadi khara toina Tamba Ngamdaba adugo maruina highway si Tamba Ngamdaba phim se karam kandano haradi yang pui gre maruina economic blockade se chum khangak pada dum yor ga lak pai batai karam bakanda national highway se free movement hai dum sungi leitre madudui economic blockade tawdrasu khamba khotpa khaibai kari simade inkamda pak thingba ngamdo mandre simadi kuina dum chatlaga lisang chana lehawraga daba makhoi mara tawraga daba adugumbagi tangkak ama male paisa khaido khaijin tawwa namdana paisa khaiba lowi phim sima aduga iphong phongna economic blockade haibasina swai area si hek karim kanda lenga anobu lakpa aduga akhoi pai padaidi national highway blockade leitrabani phagrabani kaina the haiba aduga mamangi lenga singdasu numit chamaga heninga blockade tawkhiba aduna kariguma kanda national highway number 37 Imphal Jiribam lambi thongbau kaktana thongbau thudektana tawkhiba singkari singje uru lakhraba ngaktanina national highway singse karam kanda Tamba ngamdoino haibi wahangamdi lai adubu hujik phogionadi Tamba ngamdaba phim duni hujik jisu national highway Imphal Dimapur lambi national highway number 2 da leise kangpokpagi area kotuna hujik se mu anoba demand ama madudi security force na operation chathaba security force na singthakta kakhalaga leishanba adwaida post hangjalakpadu yaroi haina hairaganda lawthok tringaidi hairakpam lai lawthok tringaidi hairakpa kansigi swaisune swaita wa thok si khara chok thorese waramdi kaino hairaganda singthakta security force thamjalakpa central force thamjalakpa se kaptharakpa karisingse check taroknaba aduga tampakta kaida mi nung soktanaba aduga singthakta kaptharamnina tampak longgi karigi emu khut hanba handon jindadi sum sangdana chator mina misi mina mayam yawkhramina mangda su ngarang nan su yawri thigum basing ke thoktana naba chingthak lomda kakhalaga security check post thamakpadu madu thamba yaroi harakpagi tangkak ab lamnina adugi tangkak tu da highway se hanadagi economic blockade adagi total shutdown adu karigum kanda total shutdown chakran kanda loidono khangdaba adu total shutdown manung sade mo punama dum chatpa mung yadre economic blockade hara kandana karam kan bhongno ne haibagi tangka kama aduna handak sikak natabada mamang dagi horakanda national highway singche Tamba Ngamdaba phibam mamdadi adumakti lejeraga lakpani yamna hena sathiba natrasu handake matang sita khare hera sathire aduna national highway gi Tamba Ngamdaba phibam se masi phal lakpa se uba phangaroi dra highway wafam su lai aduga karigum kanda demand se karim kanda demand se pibada natragana phangbada kharadi luna di thoena khanba aduga highway se ransom highway se thingjal akanda total shutdown loksalakpa adu su highway se disturb to wai kanim poke lok thopa adu su highway se disturb to busina mana morakanda hekta namdana loba natraga yaroida ba phibam leirasu adum madugi yahanna nabagi phibam mama lakpasing swai si khana janaba tanjani lo lingin bidu ge singdi yan han badai na yengbi bu punamakpu sarasana saraman impact news ki manu da taram nok sari lo ringa sigi topic sta khana na lingin bidu ba ge singdi yan han ai yet ithang thang mu da phambi ri siring ku khumuk sam edita da Imphal Times ni ai maru thum ku yan taram nok sari aduga baru ku ki oi da lingin bidu ba si maibon pongmai social activist ni oja maibon pongmai su taram nok sari oja maibon pongmai gi oi da ai gena yet hek thana na phami na jeri ba sina Dr. Yumnam Premananda, Head Department of Law, Manipur University ni oja Premananda sutaram mokchari oja me won pawme masigi Manipur da toina thokpa Manipur gi problem khwai de piwa Manipur parja punamakpu tangdu leitana leitanaba haiba issue si moroina Manipur da di national highway blockade economic blockade okay masi chatharakli sum matam matamgi pure adu kai masi tawrisi kanano no Manipur parja gi highway inista blockade pidise maruena sina kuki civil licensing naga civil licensing maruena kai gi masi pidi bono habam tamda highway inisida highway community nisin
namna khundareba masi khundariba asisina kaigidamokta blockade toribano habse aina sum thamjabda masi kaigidamokta blockade gi thokpano habo masi moigi tainafam oina nagana government the pendre tainafam oire state government agano central gi pendre tainafam oire isina cookie singna state ki pendre tainafam oire aduga central na tainafam oire masi to isi kudaki natteba sangraba issue ma masi thoe habsi pajam yamna sum sehi tara mamang kun mamani sum to masi da highway ban ben da myamna puthoraga highway ban highway blockade haidi basi government ge policy da kai re अखोई मतम हाई हाईवे प्रोटेक्शन फोर्स थमलगा इकोनॉमिक ब्लॉकेट तब यादे अखोई सुप्रीम कोर्ट पीखी राइट पीरी सुप्रीम कनो इकोनॉमिक ब्लॉकेट तब यारोय तौर तादी एक मखादा सेक्शन मखादा मोइबो लाइफ इम्प्रिजमेंट पीबी है नतगा सुमाइन फाजिन भी है NSA थम भी है याम लई हाइरिबो लो मियाम एक मियाम जो ngang बो पास तो भी याम ले अदुबो मणिपुर दि इंप्लीमेंट तौन बसी मसी चटन दबरना खनबा मसी की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना सुप्रीम कोर्ट ना पीरिबो राइट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर लाउथो की मियाम जी मणिपुर दि इंप्लीमेंट तौरगदि ब्रोकेस लेरोइना खल्ली मसीना इंप्लीमेंट तौद्रि फाउदि ब्रोकेस दि लेखिगदरना खल्ली मरुइना आइना थमदनिबो पॉइंट मसी लापम तुमसिदा हाइरिबो ब्रोकेट तौरिबो म्यामसी मसी से खोई तौरिबो मिगी इंटेंशन हजि एग्जांपल नौना हजि कुटु हाइबसिना मुगा ब्रोकेट तौरे कईगिदमक ब्रोकेट तौबनो मागी रीजन दो कईगिदमक तौरिनो अंद ब्रोकेट तौरे हाईवे हजि के नुमित निनी हुनी सिदा चथरबो निमदा अखोई येंग याबदि मोइगी डिमांड से कईनो गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर न खंगदबा गवर्नमेंट ऑफ सेंटर न खंगदबा दिम कुटु न तोरिबो ब्रोकेज से चुम्बर लामब्रा टेररिस्ट की ओइबा नतगा मणिपुर की इशू दा हुजी सही अनि सक्सलपदा मसीगी तोरिबो म्याम टेररिस्ट नि न खोइन लौजबा मोइन दि टेररिस्ट नते खहलम बियाय अदु मणिपुर प्रजा म्याम टेररिस्ट नि लौरबा अदुम केम अमख डिजिग्नेटेड केमगुमना मोइगी एरिया दुगी हा अदुगी कंपोपीगी डिस्ट्रिक्ट अमदा लेबदु सेंट्रल गवर्नमेंट की थ्रू देगी मोइसी मसी लौथोक्तरदी इरांग से लेरिबा मियाम मफम न नुमै कापथाब कौट्रुक कापथाब सना गनिदा सना सबी कापथाब अमक थमला पुपी कापथाब मियाम डिजिग्नेटेड केमगी अदुदा लेरे हना अदु मजु विकेट तोनबगी दमक्ता सेंट्रल फोर्स सिंगसिना लौथोरुबदा मदु लौथोपदु यारोय अदु एदि मसी हंजिनदरी मसी चतो असि लेहंदरी ब्रोकेट तोगनी हारे अदु एदि हारिबा ngarang nahan uriba madu ब्रोकेट मनु जे सथरेबा मुतुंदा टेररिस्ट सिंग नोमै यावबा से पब्लिक खक नत्रेबा टेररिस्ट सिंग नोमै पायबा उरे कोइ उरे हाइदि प्रोटेस्ट तोरे SP गे अटैक तोसिले अमर DC रे अटैक तोसिले अदु एदि तौरिबा म्याम से अदु रगदि मसी अखोइना उबि याबदि इकोनॉमिक ब्रोकेट ममिंग दा दौरका हारिबा नुमै पाइबा सिंगसु यावरगा गवर्नमेंट की ओरिबा SP का SP की ऑफिस हो अटैक तो होगदि स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी सिक्योरिटी पार्टनर कईदौरीगे अदुगा सेंट्रल फोर्सिंग कईदौरीगेबा अदुदि मदुम यारब्राबा अदुदि मुखोय मखादा लेबग सब मानरे मोइना रूल तोबदुदा मोइना पे रिकी लेरिबा टेररिस्ट सिंगसिना सिंगद लेरिबा टेररिस्ट सिंगसिना कुकी सिंगसिना रूल तोरिबा मोइना यादबदा मोइगे अगेंस्ट तोगदि लोइ तोबि यारोइना गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना तौगदो मुहत मोइना तौ लेरेबा नोइ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिबाई सिंग सेंट्रल फोर्स सिंग स्टेट फोर्स सिंग एकोइन यादब थोक तौदि यारोइ हाबदु रूल दु मोइना ओन तेना सिजना लेरे पोवडो अदि मोइदुबु नोइ केगिदमक्ता स्टेट फोर्सिंग अटैक तोरिनो नत्र SP की ऑफिस के अटैक तोरिनो हाबसि मोइना टेररिस्ट सिंगना कंट्रोल तोबा एग्जांपल पिजेगे ब्रह्मादा हाइतारेको ब्रह्मिस ब्रह्मादा
government bu terrorist singsina PDF singsina control tawraga mafam area da bicket to honbado adugi nature do ju Manipur da tawra to adumain tawbusu yai habigi adu moina practice to obra have si ko singna da bang so wa ha mo re have ne oja hojiki do law and order si aswai da laita bitani law budi leiba ko order du kai chakam khangde order du enforce to changina okay ana law si peace time matam dana implement to doine ba ko aduga violate tawraga khoin enforcement hai enforcement changi and state ki mukuta leiriba khoi police mayam sina batare adi police da civil administration da matiang pangne na laiba in the aid of civil power da laiba border security force adi CRPF adi atopa central armed police force mayam including Assam rifle daka lega di khoi Indian army sina batare ana adu sina ga takhai bum changi ne adu takhai da bi wari ni da adu na khoina pamjari si law di lei law du high da basu ya de ko ana aseng badi highway si kano ne akhoi gi union list ne okay list number 23 akhoi gi 7 schedule yaw list ahum union list state list concurrent list gi kano gi union list gi entry the serial number 23 the yaw ne highway is declared by the kari mai do or law made by the parliament kind of the highway ni national highway ni parliament law thoini na law ma khala adu da leiba highways gi protection si di akhoi union government India gi mathau ne ko sima koina very clear oi tare akhoi state government da pakai taina budi yadre kai no state government gi jurisdiction na te highway protection se adu su le na potu di state ki oi bani na de highway di khara chatlaga na state highway le ram doine duna ani si yesan na budi oi ba law and order du na mu state ki khuta lei bani na si ani si dum yesan na raga su masi ani si changsin mina bam changba adu akhoi na yeng do si kui da bida sai supreme court ki kari ki tokhraga Manipur High Court na kuidribani 2023 ki case amada case luidri still chathari bako aduda noi counter affidavit piro na high hibani marui the Ministry of Home Affairs ne aduga kadusi yaure highway si akhoi gi Ministry of Road Transport and the Highway lebdo ani si da moina counter affidavit pikhalo na hoji boda kari step laure highway block si tahondana ba na high rabane bako adu yengum changi moina counter affidavit kai pira abanoina ara masidi thingbom thui aduna si akhoi government gi force ma'am sinaraga si takhai ga domni si highway the irrespective community adu lami phawba adai da satpa kain masi highway di yengba yaro highway si di exokpaga akhoi gi warning am piraga adum nomai kap thokpa sina tro pai solete highway si di akhoi Manipur gi highway ani si di adi su champur som da phawum som da highway ahum si di kaimati si di akhoi mafam dugi lalho ba haigadra terrorist haigadra dagi civil society haigadra kaino bapta de moi singsigi bargain tawnabagi pot ama oina oile rebako sidi chumda bai ta hostage moi thamisi highway se under the hostage of those group ni ado moi demand gra phangnana ba demand su legitimate oibus natab illegitimate oiba demand me ambu phangnana ba highway sida sanaba lila si to honba phare adu yang koina su tawroida tawroide kaino ga highway si moi gi akhoi gi su lifeline highway sida port mayam hoji senapati da leidena ko port mayam si sanga ga khoi mayam hingadoini sida maitei gi naga gi kuki gi adagi maitei pangham leiti highway si imphal da yoro imphal da loina FCI kari gi loi masidi gam pigi doini adana masidi highway si lifeline ni lifeline thing bai kaino ga hat ke habni ni masi khoi lan gi matam da su starvation is a method of warfare na mibu starvation to hat kani yada bani asidi genocide bu chingai ni akoina hairadi masi UN da gaida pukhalaga is a kind of genocide ni high ethnic cleansing ga moi haiji ade hen genocide ni haibagi poni ka starvation tawga mi hat ke haibane ba highway block lesi sto to ya da wari matam to yadre adaki the peace time to to ya da sin tawrisi adu khut tha da wari ni ana khut tha ba si soina tharakani huji khaga haur par kano tawi adu khut tha da yaroi sigi terrorists including kotu boiro korang boiro moi sing su highway thing badi yadi moi su terrorist ni lauthopom changi moi sing su matak su law gi matungina shoot at side order tor moi ka khai bam changi kaino kanda highway belong to no one city state union subject ni ade amana hojik si akoina sum yengjabada city occupied territory gi tai moina akoi gi belligerent occupation koi koi gi moina occupy tor leibu gum ne adunabu kam tawdisi ne akoi changai ba ngasai gi force mayam si asida highway sida pareng san lepabu thungani da income da pareng san highway sida ko imphal ni horaga 0 miles sida ta jono so mama sida ta
Dimapur mu lepa asomda jiri bu mu lepa thung do jane to kaido no khangde government India government Manipur ka mabani kayana ba leiba no khoi bap ta de na masidi kha satha biro hojik ti ano ba lu la abani na ko sai National Highway Act 1956 to piro adu charge kya yamde adu da pi ba sidi fine khara ga dagi di imprisonment su sahi phar pha da to yamde ana masigi hojik ti ano ba lu la lu ji keno kanda Bharatiya Nai Sanhita ko ano ba natre mang sahi wani ana Bharatiya Nai Sanhita ki section 113 sina terrorist act highway da kari da blockade tauba robbery tauba nomai ka pa suma mayam si intention to strike terror in the mind of people si masi terrorist act hena 113 da lejarabani adra military crackdown si 113 si adum takai ba yarabani takai da wani okay yaraga impact tv na Bharatiya Nai Sanhita gi section 113 ga 111 ga se amtang xerox to biro aduga concern minister da amtang copy um do yen biragdi phagdo mal moi de leibani pada wari marak yaw bani na 111 sina organize Bharatiya Nyaya Sanhita sigi section number 111 amana 113 masigi section ta phasan yaw jare anouba ari bagi kari gi do yen khalo drusu yare apangan yam kala labne mapang kan bodo morom da hagwa laga ikan kalak tabdu wa do ni akhoi highway sida blockade torpa sigi se Manipur na chaitheng phangba hai tare Manipur hairaga valley de leiriba matam amadadi even cookie singsu loi leiramimni adagi kaino su loi leiramimni community issue na area sida pulap leiba sida any highway sida blockade torpa matamda mokoi khudimakta impact pi aduga akhoi lisang sitna akhoi sahi kun kunthra sida hai tare kaigum marakta numit nomagi tawba ni tawba kwari sangula numit chamaga yankhai minute muki tawgiba yawgre adugi matang du lei matamda wabasi hujiki demand tawriba kangpu khokta waba nataba pulap waminaba demand tawriba kangpu du so dum waba aduga loina na aduga demand kanogi moina wahalisi government du da impact pi daba moina taliba demand na government da oirena khantarga su government gi machinery sing du gi dadi impact pi bangam daba adumaina tawba aduga akhoi gi micham praja sing khakta chaitheng pi ba adugumba ama oi gieba akhoi gi hujik laiba blockade ki culture ama laise aduna hoi masigi potsi gyan tanar pahaiba tai maswai dagi di blockade si thingnana ba government na kari tawbe have si miyam gi voice me ama thoki aduda maruina high court ki ruling legre se dagi oza premandan so habiri ko Supreme Court ki bokta High Court ta ban tawbe ya roy have se ruling mamang legre ban highway da ban tawbe ya roy highway should left free in legre ban adure du da swaida ngamdaba port haidi democracy ni miyangi ihowise dum howi adu high court di highway da di tawganu haibagi port amakakti leigrabane adu mak gamakta dagi kamai tawgera Manipur miyamna even Manipur government na bokta highway protection force na highway protection force na same na bagi adugi wangang bo hai ta adugi highway gi protection force si akoi sahi yame hujibok same bangam deba mamangi sahi mamangi term dagi hawna akoi highway protection force ma change haibasi yam kana kena tau khieba adu 2017 18 gi adaida akoina ban blockade si marat khara chaithara matamda adaida highway protection force still kaidogi require oroidono na paumi singa akoi matamdugi chief minister ga unagiba wahanga mada hangba matamda se akoi sheboy de have r3d sometimes traveling to akoi gi mori chatpa matamda su khulai pai ba khara heka thoga lut taw khotpa dum pangaw ngaw wi ban tawdarga su highway gi safety si akoi Manipur da di leiriba akoi gi phibam sina ioi oide adu som da di hana civil society na traga group organized group sing na ban taw natna atai marakta ga tholaga akoi gi mun ba khotpa taw do except akoi gi su da ga leina hairiba khulai pai ba group sing du na taw natna atai di amta bu thengna gi dre hai tare adu bu akoina masi karigi damakta highway protection force se Manipur gi oina sem risi karigi no oina akoina hangba matamda maduda akoigi matamdu ojiki chief minister oibiri bisina kumbiraki bisi sumaina hai akoigi Manipur gi ngakta oina highway protection force thamba se masi akoi chana daba hai tare chana daba in a sense Manipur khakta gi thamba yaroi thamdar gi all India gi oina thamak pata bani another force ama semuk pata bani sine yabako aduna Manipur ngakta propose to busigi mohta leiriba security forcing akoigi se paramilitary gi khangde degi reserve forcing leiriba singsina utilize toraga darka oiba matam tu highway protection se tongna baina adugi damakta plan tawre na bo hai matam tu da huji IRB gi kano moi lising amaga changa rom passing out per tawna
थोलैब कांगुसिंगसी हुजिजिकसु हारिबनी गवर्नमेंट ना मसी हाईवे प्रोटेक्शन द सिनगनीबो हारिबनेबको अदुना हाईवे गी कैनोसिदा अखोय याम कन्ना मसीगी मतंग सिदा वे खन्नरग लाई मतम अमदना हाईवे गी अखोय कैनोसे बन ब्लॉकेट नतबा हाईवे सेमजनदबगी अखोय कोम खुद मयाम अमा लेबगी चटप यादबगी अदुगी फुबमदा अखोय मयाम से गाड़ी सिंग से स्ट्रैंडेड ओइदना जिरी लंबी सिदा मतम अमदा तौखिबा फिबम अखोय हुजि अदुम निंगसेंगी बन ब्लॉकेट की कैनोदा नतबिदा अदुना हाईवे सी अखोय दा याम दरकार ओइ से खंगबनीना हाईवे सी अखोय तसेंग प्रोटेक्ट तब दरकार ओइ हैबसिमदी अखोय पुनमकी कैनोदा अमा लेबा अदुना हाईवे सी यामना दरकार ओइना हाईवे सिदा अखोय मसी बंद तौरगा अखोयगी तालिब डिमांड से मसी फंगदबनी हाइबा ग्रुप अमा अखोयगी पेसिमिस्टिक माइंड ओइबा अदुगुंबा ग्रुप अमा थोला कांदा हुजिक से हाईवे से खुलाई ओइना सिजनर कांदा हाईवे सिदा कम्युनिटी अमा चटपा यारोइना थिंगलइबने अदु थिंगलकपसिदा हाईवे सिदा कम्युनिटी अमा चटपा यारोइ चेक तौने थिंगलकपसे ड्यूरिंग अखोयगी 93 94 अदागी एरिया हाइगदरा ड्यूरिंग लेट 90s 96 97 अदाई भाव से कमाई तौगेदा सिगी लंबी सिदा कुकी एमता चटपदा ngамगिदेब कुकी चटपदा ngамगिदेदि कइगिनो कीबदगी अदे प्लस मोई नागा कुकी क्लास लाइनि मतमदुदा हुजिकना कुकी गा मैतै गा क्लास लाइरेना मयामना अमा हायरसु कुकी गा मैतै गनि को मोइना गवर्नमेंट तौरसु कुकी ना मैतै गी खुन गुंदा नोमै काफसमना कुकी गा मैतै गा दुम हाइ ताबनि नत्रदो अदुना अखोगी मैतै सिंग सिगी लंबी सिदा चटपदा ngамदना लाकपसे चही अनि सुरकदोरेबा अदुना मसिदैसिदा मोय अते अते थारसु दगी मदुदा कमाइना थाय हेबदसु मयाम अमा फोंदोकनगिबा लेरे पैसा सुक लवी चटलिबा गारीगी पैसाना सुकनी अदे पोट पुरकपा खुदिगी पैसा सुक लवी कइगे मतमदा यावरइबा पोचे हिंदो लोइन चिंगधरगा लौथौरगा मै थादोक पोबोक यावी काहाइबगी अदुगुंबा कैनो मयाम लेरगा अदु अथाइदा सिगी एरिया सिबु कैदौरगे हाइना खनबा म लेखिबा मतमदा से नागागी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगना ब्लॉकेट तौ मतमदा अदु यामना कैनोदि तौगिदेबा चलहनदबई वा खतने थिंगबई वा खतने अदु हॉस्टाइलिटी ngakakpagi adagi कैनो तौबगी पोट चिंगधरगा मै थाबगी सिगुमसी याम का हेना तागिदे अदु हंदक्ति क्वांगकोपीगी रीजन 25 किलोमीटर स्ट्रेस इदा थोइबा इरांग से angakपनेबा अदुना अखोइ बाउदा चलहनद्रे अदगी हुजिकति बन अमुक तौसले अदुगा स्वाइदा लाइसे ngसाइगी हाईवे प्रोटेक्शन फोर्स की दमक्तदी हाईवे प्रोटेक्ट तौनबा लॉ इन्फोर्स तौनदबगी दमक्तदी अखोइगी ओजा प्रमाणदसु हाइबिखरे अदु नत्तबा अखोइगी मस्वाई एरिया सिदा लॉ एंड ऑर्डर से लेरिब्रा हाइबगी पोट अमा येंग मतमदा हाईवे खत ओइरमद्रे लेरिसे अखोइगी होल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कांगकोपी से लॉ एंड ऑर्डर सुनै लेरमद्रे लॉबुदी एग्जिस्ट तौइ हाइजे ऑर्डर दु लेइत्रे हाइना हाइबिरिन को मसी करी मरमगिनो हाइ मतमदा से पुलप थोगलागा कनाना इंस्टिगेट तौरिनो से मियाम दुना थोगलागा हेक तौबो ओरमद्रेबो से खुलाई पाइबा सिंगदुना मनिंग लेपगा नोई तौ हाइबो मानबगी कैनो से मसिगी खुदम चांगदम हाइबो ngarang मकी वीडियो द वायरल ओरिबा नोई पाइबा मयाम दुना चंगगा मी मयाम दु मोय मयाम ना खुबा खुरगा तौरगा लेरगांदा मयाम दुना अटैक तौबगी पुलिस स्टेशन दे अटैक तौबगी पोट मयाम यावगी दुना तौरियो पोचे मनिंगदगी मखोइना इल्लकांदा हाइदि खुलाई पाइबा अदु मदु सुगी कादर ओरमगदरना खल्ली सब्जेक्ट टू करेक्शन मोइना ऑफिशियल ओइना मसी अदुनी हारकपा लेतमनिना अदुबु सोफिस्टिकेटेड वेपन मयाम अमा पाइबा मयाम यावरे अदरा मखोइना मिचम प्रजा मयाम दुदा इंजले इंजनबरा अमा तौरगा मखोइना मदुगी पोतो तहलेबा अदुगा मदुना करी मरमगी साइबो लेबा खुनसिदा सिक्योरिटी फोर्स ना मदुगी मफम दुदा केम साबा मफम चाइ हाइबदी सिदस केम सा तारगदी हुजिक थोइबे इरांग से खरा मखैदी नोमै कापकपगी चांग से खरा हनगदरा हाइबगी एरिया अमा खक्तनेबा स्वाइदा याम नुंगारैसि अखोइगी स्टेट ना काइमता ngамदबगी मवोंग दे स्टेट गवर्नमेंट ना हाइबसु तादबगी मवोंग द लेरमबा अदगी सेंटर दसु सेंट्रल फोर्सिंग सि लाइसेंस स्टेट गवर्नमेंट गी इंस्ट्रक्शन द चटप्रा चटबरा हाइबगी हमारे याम कन्ना अखोइ सिदा पैनल डिस्कशन मयाम तौनखिदना मदुगी मयक लारबा खुदम अमा हाइजगेबा स्टेट ना हाइबदा सेंटर गी फोर्सिंग सि ngамदरे अदुगा सोमदा कोऑर्डिनेट लैनदरे हाइबगी पोरम केम तौगेदा ngarang wasक लौखिबा गवर्नर अखोइगी कैनो से भोले से एक भोले सिना कमाई तो सिक्योरिटी भला सिक्योरिटी मीटिंग सिक्योरिटी मीटिंग सिक्योरिटी मीटिंग से कमाई तो माना हाइरिसे नोई कोऑर्डिनेट तौनो नंबर 1 नोई सिक्योरिटी फोर्सिंग से पाउ फाउनो कोऑर्डिनेट तौनो पैरामिलिट्री फोर्स अदगी आर्मी मखोइना असिस्ट तौ को कोई लॉ एंड ऑर्डर से मेंटेन तौनो होनब कोऑर्डिनेशन से हम दरकार होयेबा मागी डायरेक्टिव से हम चावबा म पीरियेबा अन ताकने हाना लेरमगदी अदु केदो वे पीदोइनो हाना मोय मसेन कोऑर्डिनेशन अमता लेरमदबगी फिल्म अमा लेबदगी
आर्मी कैनो पैरामिलिट्री फोर्स ना अखोगी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दा अखोगी कैनो तौनी प्रोटेक्ट तौनी ने लाकपा गाड़ी दुना पुलिस कमांडो चंग मतम दा थचल लइबनेबा पुलिस की असिस्ट तौ लाओ हैना कौरिबा अदुगुम थारइबा कमांडो करी पैरामिलिट्री फोर्स सिंग दुना वेदर इट मे बी असम राइफल और बे कर्मनो दि खंगजद्रेको अदु मोइना थटपगी अखोगी सिनामगी सिदा थटपगी थमना पोकपी गे साइड थटपगी पोट लइख्रिनेबा अदुगी कोऑर्डिनेशन वाल इबसिंग दो अदु करी मरम की नोखानदी कोऑर्डिनेशन वालबरा ngamdrabra हाइबगी पोट मैम लेरंबसी सिगी ममीसी अखोइना हाना हाइनरम गाक्तनी मोइनदी अखोइ कोऑर्डिनेट तौनरी अदु तौरी मिचम सोक्तनब खोटपत मैम तौरी खोलिएना हाइरगसु ngasi मकी रिव्यू मीटिंग दा गवर्नर सिना हाइरिसी मिचम सोक्तनब प्रोटेक्शन से चाउना पीगदबनी हाइबगी अदुदा हेना प्रायोरिटी पीरग नोइ थबक तौगदबनी हाइबगी कैनो अमखसु डायरेक्शन अमखसु पीरिएबा अदुना ताकपदी अखोइना नावे हाइर मिसिंग जे लोइन चुममेबा ओके कोसिदे दिगेनर मिम याम से लोइन चुममी गवर्नर मसाना पीरे अदुगा हुजिक गवर्नर ना हाइरिबो पोटसे मसी इलकद्र इल ओइद्रा